Hawaii, USA International, Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2026 in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly, a winning product of Crispy Pata King. Crispy Pata King, the #1 Crispy Pata. Ti programa nga napauluan, lagkip, ti napalabal. Kinalinat manin nga nangaw ti kabuting. Ken itlog nga lenta. Isumanin ti siya data yun, nanang, tatang. Makauma, binigata kasta. Rafael, kaano ka pa nga agprotesta kasta? Adda tapit isang wan ti pangalan. Italang ang protestahan ta maumang tatang. Rafael anak. Nasustansya mat di gito ya. Presko nga langaw ti kamutig nga mulak di dalab kong ti balay. Nakaldat, nakamatisan. Sa dato itlog. Itlog tinahitig ang manok. Balik karne matla da ita. Agsipod ta, di pa lang kami nagpesa. Dula kami na bagbagayo nanang. Naimot kay gidi. Imutan niyo ti bagbagyo. Sagag kasta, agsawati kasta, Rafael. Gusto mo ti kunak tatang. Anaserbi na nga mga opisina kayo. Alaman. Kailan nyo man ti balay tayo? Patta. Dududot kwarto na. Saan pa yan natuloy? Agkakwarto kam aming nga talo, agkakabsat. Kababayin, baruak pa yan. Kahit babae di kita adjet. Nabayagan nga saan ka mga nang sibro. Kaanon to? Nga umasan so tibiyag tayo, papang. Kita mag-opisina kayo, met. Kita nyo man tilawlaw tayo. Tita Rose, dito ka robot tayo. Nagpintas balay da. Kaya nagpadpata kayo, met nga mag-opisina, iti asawa na. Laman. Ano iti kahit mga parawarin? Imutan nyo di wagbagi tayo. Saan nga kinaimot? Merced sikat bang ilawlawag. Agin inot tayo lahing anak ko. Panagin inot. Tingkay nangigan, papagayam ket may salayng napaset. Ti pagkasalitaan ni Merced iti Ilocos Norte. Narito ti may katalong ente pagpilyan para ti panakapili ti best letter of the first week iti bulan ti June papagayam. Iti programa tayo nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2026 babayan ken ni Reynaldo Rey Fiesta dita Honolulu, Hawaii ken ti programa tayo nga lagip ti napalabas iti Action Radio DCJ Silawag, iti panangimatmaton ni Station Manager Attorney Nick Malasig II nga pangabakan nyo kadagiti kakadakkel a premyo gabusta in cooperation with Yum 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 Letson, a winning product of Crispy Pata King. Crispy Pata King, the #1 Crispy Pata in Hawaii. Owned and managed by Reynaldo Rey Fiesta, iti Honolulu, Hawaii, papagayam. Nangigan nyo met. Nga kasta talaga ti mapasamak kabsat king gayam. Siguro kaya, i-share tayo. Dito yung programa tayo. Dagiti madaman nga agbibuya, pakishare please. Sharing is good. Kaya't siyempre, padaanan nyo ti pagkasalitaan ni Merced iti Ilocos Norte nga pinauluan tayo iti panaginot. Kaya nabimpitas tumadlan ng kay buyaen into no aldaw. Iti programa tayo nga lagip ti napalabas iti Action Radio DCJ Silawag. Alas 12:30 aging ganat alas 2. Ngayon kamit lang mangganit ti pakabuklan. Napimpintas nga at atidog nga panaka-i-portray daytoy nga pakasalitaan. May katlong hindi pagpilian para ti panakapili ti best letter of the first week iti bulan ti June. At data hindi bulan ti June, gabsat. Agad sasabi ko sa agtultuloy itintay panagdanggay. Siyem,
Siyempre, pakishare ito yung program ito. Sharing is good. Okay. Hindi man din dato'y panangawis, panagyaman, dato'y maikalima nga grand finalist tayo. Babay, madinggin nyo ito. Congratulations! Iti 5th grand finalist, iti Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, awan sa bali no saan nga ni Christopher Kiano Tagorda Tabayay, a.k.a. Kako. Iti panangisurat ni Binilda Pantalyon Pakulan, iti Poblasyon Santo Domingo, Ilocosur. Denggan tayo, ti panagyaman, ken awis ni Kako. Jakmas balan ti ragsak ko, tatoy pakasaritaan ti biyag mi ti nangabak. Ket awisan kayo nga agsurat met, tapno mapadasan nyo met ti mangabak. Yeah. Tapno mapadasan nyo at ti mangabak, masapol nga agsurat kayo met. True to life success story. Anya di kita true to life success story kasi pakasalitaan da Kako nga permit regrigat da diun unana. Ngaming karigatan ni Kako kapsat itilikodan nga nauli na dati ama awanan ti breadwinner da inkalikaugong na iti sudang agkapsat iti nagturpos babay iti panag self-supporting da agtrabaho da iti paglatsunan dita Santo Domingo, Ilocosur at iti nasursur na kaya nasawan naging pakasalitaan nyo nangrugi kayo iti kinarigat yo iti biyag aging ka nga nag-success kayo gapo iti kaado di kitay nagregrigatan nyo. Ya? Tamo yo ti success kat awan ti makuna nga balagi no saan ka nga naglasat iti ado nga panubok iti bihag. Ganun. Ya? Saan nga makuna nga success ti maysa nga pakasalitaan no saan ka naglasat iti ado nga rika. Tandaanan nyo deta. Ya? Tandaanan nyo deta. Tandaanan nyo. Okay? Okay, i-share yun ito program tayo, nga madama. At saan kayo pa yung nakapag-follow, iti page ni paring Rey nga Reynaldo Bono Rey Fiesta Sentenciador Award, paki-follow. Kaya nakaspangarigan ta itinto YouTube channel, tingkay pakabuyaan, kaya ito yung video tayo, paki-like, paki-share, kaya ag-subscribe kayo kung ano saan kayo pa yung nakapag-subscribe, iti YouTube channel ni paring Rey nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award. Okay ba, ni manong yung anemi na ito, inemi Ruiz ang kiko mga mumuuma. Da programa titilagip ta palabas, dir manong nemi, sa tapay programa tayo nga idikal man laeng pasig nga panagibasa kadagiti sursurat, pakasalitaan, tibiyag kinayat, ngante pakasakduan, iti adal ken sursuro. Okay? Dagiti taga Hawaii, padaanan nyo dito yung nag-i-plug nga dito yum 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 special lechon pork belly inak-i-play ka na kayo buyan tinggan nyo kahit agurder kayo kuma dagiti taga Hawaii. Naglukaten ti Yum 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 Special Lechon Pork Belly, licensed and certified food handler in Hawaii. Agawat dan kadagiti orders. Ag-text when tumawag kayo ti cellphone number 808-673-5595. 808-673-5595. Wano ang direct message kayo iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Agaramid na pa iti Letson and Rice Bento nagbalurlayang iti $14 plus tax. Ken 1/2 islab Letson Belly nagbalurlayang iti $65 plus tax. Ken 1 whole islab Letson Belly nagbalurlayang iti $130 plus tax. Ken mabalimpay tagorder iti small, medium, ken large pans. No agorder, ag-text wano tumawag iti cellphone number 808-673-5595, 808-673-5595. Wano ag-direct message iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Laglagipen, naglokaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly. Ket agorder itan, Yum 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 Letson, freshly made in Honolulu, Hawaii. Owned and managed by Reynaldo Rey Fiesta de Honolulu, Hawaii. Yum 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 Letson, the winning product of Crispy Pata King. Crispy Pata King, the #1 Crispy Pata in Hawaii.
Yan. Nadyo kapsat kang gayam. Ado ka nung di kita nag-order. Talagang handan nga masarapa. Di kita order kada ko ada. Okay. Hindi nga rin ay ituloy. Dato'y ababa nga pakasalitaan. Lagip tinapalabas ni Merced iti Ilocos Norte. Di action cons no makinbagi kita ka kamero kanayon gamin nga giwarang ito okay ang bibuyam dita nararararan la 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 tararararan taran okay di madama agbibuya kanya kita ni Norelin Perdido Tamalay, thank you. Erlinda Pantirosete, Kastawaten kini Josephine Stango, and dumapay nga madama agbibuya. Thank you. Iti pa nang isiryo, kaya saan nyo pa na i-share yun. Ita ka rin, tuloy nga iba sa papagayan dito ababa nga lagit pinapalamas ni Merced, iti Ilocos Norte, nga iti pinauluan. Panaginot. Mga opisina nga agpaiso manunimi ni Ruben nga asawak. Ngem sa amet nga isu ti makuna nga nangato ti pwesto na ken nangato ti sweldo na. Gagangin laing manunimi nga iti kababaan nga posisyon iti kinaempleyado. Ilinto manunimi ti adamaten bukod mi nga balay ngem kas kuna ni Rafael nga inauna nga anak mi nga patta. Duwatis kwarto na nga sampay nga napinis, ada basit nga salas na, basit a kusina na, appliances, awan ref mi, awan washing machine mi, awan ada TV mi nga basit nga TV, electric pan. Idintot ay kumpirar di kita anak ko, di kita karuba mi ng rona ken ni Rose. Ni Rose, napimpinas ti balayda, nakaalad, di gate, adakot se, ti asawa na, tanangato kanot posisyon na to supervisor isuna. Talumat na kita nagda. Diya inoona, nga kasadar ni Rafael ore awang pelisensya na, ada motorsiklunan. Kaya numapang katiunag ti balayda, kompleto da kadagit ti appliances. Kaya numakitam ni Rose manunemi, nakadado ti barluloy na. Dagiti nanginginang alahas da. Alahas na. Nagbiso manong naming nga mapapal, digiti anak ko, karigiti karuba mi nga napainpintas, ti panagbiyan. Ngem kunak kada ko hada. Rafael, ken Marisa, Rudel, anak ko. Hagi ko mga agkalkalikagom iti napipintas nga kasasaan ta. Sa nga kabilan ni tatangyo. Ngem ikarkarigatak mat tumulungan ako. Adamat basit ornong tayo. Tano iawatan ni tatangyo di sweldo na ti kinsenas. No anyat masapul tayo aging ganang agsweldo manen gumatak ti bagas, ti groceries, dad dumapay, ket no adda basit mabati, mapangkri bangko. Kasi dumating ng katapusan. I-budget ko ti duwang alawas. Dato ti allowance yo, dato ti gatang ti bagas, kanda dumapay. Ket importante ket bagas. Kasapulan ti kusina, kasapulan ti banyo, kasapulan ti panaglaba. Kasapulan yo allowance yo. Yan doon kaano nga nga mga sibro kami. Kinauri da kayo. Uri ni tatang. No mabalimpay lang di kita rawatin nyo. Halakit nga mansa, namansa, halakit nga butbut. Yan anos tayo anak ko. Tinasken, ket ti panaginot. Panaginot, puno kinaimot. Pakangganggam dat Rafael. Kaso ti bagbagata. Hanga panaginot, no digit panangimot. Handa mat nagbisin Saan kayo matamal noris? Pasari gumatang akmat ti karne, nung kastang sweldo ni tatang nyo. Kaya adamat ikan. Sa no karne, adamat native nga manok nga pasari pumartiak.
libre ka ba ta? At tarakan ko nga manok. At mulak nga natin. Ken fruit trees da talikod. Ken ada palang plano nga rabiden. Tapno adad na nga matulungak. Ni tatang yun. Langron na Rafael. Into nag-college ka. Inorder rabiden yung nga maitulong. Malaksid. Kada kita'y har-harbesek nga natin nga mapangguila ko. Mangang katakpay kada kita natin nga mula ti karuba tayo nga agbangbangkag. Ken agaramin tak ti tupig. Uno bibingka. Nga mamong ko ilako. Iti laod tayo nga barangay taga-igid ti baybay. Iso nga dita ti target ko. Dagiti barangay nga da iti igid ti baybay nga sidag tayo. Sadya ti mapangko paglakuan. Iti nateng itlog ken tupig uno bibingka. Ket noan nga manong name iti imbaga kadakwada nga dengdenggen ni Ruben iso tinatungpal. Wen manong inaldaw nga ramidak deta. No adan ti asawak iti opisina ket adamatan dagiti talong anak mi iti eskwela. Wen manong college idin ni Rafael iti kurso ng accountancy. Manong nemi adamatan iti senior ken junior high school da Marisa ken Rodel. Inaldo nga rami manong. No lakit di makalaba akon detan. Nalpas bet masapa akbat nga nagnateng iti bigat. Ti agsapa. Mo'y pa'y tulong ni Ruben no kamanong. Nakakirkera kon ready. Ya. Tiya parbangon manong nemi sumaten ti panagaramit ko panagtunok iti tupig. Detan. Adan to timba pangikarga kadagiti nateng. Adan to susuon ako manong nemi nga ayan di adu mga lako. Ken kasama ten ti bibingka uno tupig. Bibingka nateng tupig bibingka nateng makayon itlog tinetib ka manok. Agpastuak no ka ti may mesa nga pwesto nga posibleng malabsan dagiti agpaamyanan agpaabagatan cruising manong. Kitne nakaalis to nung naming nga maibos dagiti lakok nga nateng native nga itlog tupig. Pangal daw to no agawit ak manong naming na lakok to amin na dagitiya lakok. Kit umis-isa makto manong naming nga mang bilbilang dahito tinaglakwak tinateng dahito tinaglakwak ti itlog na native nga manok dahito tinaglakwak iti tupig. Siyempre bukod ko nga mula bukod ko nga taraken bukod ko nga aramin. Umis-isa makto manong naming tila Domingo manong name iti saan ko nga panaglako. Lunas aging ganit ti Sabado. Ket no kasta nga bilangin ton manong name dagiti naglakwak iti maysa nga lawas inton Lunes mapangkunton ibangko. Manong name nagsarsarita kam kini Ros. Imutan nyo ti bagbagyo. Merced. Ang panangimot gayon. Karuba. Panaginot. Di ka sabi mapanagmumul. Tapno agsiyan ka kumamat shopping. No kasta kumamat nga agsweldo nila kay mo agad. Kasdya ko mo. O makita na kami. O kinam tibiyak mi. Agpadpadot ang katalut anak na. Di inona magkasadar da ka di inuunak. Kitam tabalay yo. Ngayon mataka di ornong yo. Ornong. Apay ko magurnong ka. Kita sigurado at tatakal sweldo nila kayo ko. Baka ti ado kada kayo kat saan nga ornong nito kat loan. Baka tut utang yo. Gana. Siyempre, ada kita appliances being installment. Ada kita loan nila kay ko. So nga kompleto no ka di sweldo nila kay ko at adot loan na.
ngam dakkel. Parakkel ay so nga gusto yo. Pagkakaslamat nila kay mo, isto na lang tinainot. Ay naimot. Una da chicks nila kay mo. At sa bali nga suportaran na. Amok ti sweldo nila kay kuti ken jealous ken katapusan. Awan surok akong kurang na. Naginabudno na. Nainot ni mister ko. Nainot, wano naimot. Dakang ka, no, ano pamatim, basta kanya, nainot kami. Manong name into nag-third year college ni June, ni Rafael ko nakuma ag-college tungaten ni Marisa. Hindi ko so nakanuman ng name nga nursing. Nakaw. Anya nga ta. Kabaylan nga ta. At ito giligondaway manong name nga pagsasalita mi ti kasasal ti biyag. Kini Ruben nga sawak. Kakanayon nga damdaman nga talaga digitan nagtano iton kaano nga masenso tayo. Pangarod. Di ako magpating Chris. Imbaga, tasaan nagbisbisyo. Pasarami sumisimak, sagpabinsan, ti ara kang saan ka mamarte. Hanak pa nagsigsigarilyo. Saan pa nga sugador. Saan pa nga chichiks. Hindi nga taador, ti asawa ni Ross. Di kutse, guwapo, supervisor. Awa nga ta chicks na. Maka chicks to pwede kita basurero. Sundo din. Baka kastakamot. Kastakamot, Ruben. Amam, Merced. Hanggo pulos nga ramitan dita. Gabota, jak kayat asaktan ka. Jak kayat nga mapuko ti respeto kanyak dagitan nako. May mesat ni Golda. Di pa nakaitad, tinaran niya nga masakbayan nagtalungan nagta. May magbagada, mobile mali kumamantan di balay tayo. Kaso na kami nagtaka doon ti ornong ta. Kahit nung ipakita kang ka. Itinam nga bulan nga. Diretso nga panaglako. Lunas sa kang ng Sabado. Maminduak naglako ti may nga aldaw manong. Bigat kan malam. Idi pakita kang kuha naman nun, name ti bank account mi nakigtot. Datot na inayon eh. Apay, linhawas ka nga deposit. Kas makita. Good one. Di amok lang kinusyanas kang katapusan. Noon na masubra ka rin sweldo. Saan, sweetheart? Taado nga di maganan siya. Alang araw din. Pagustuhan ta kita nagta. Kabaylan na. Nukura ang lunak. Loan? Manataramidan tayo. Ito nagsweldo ka dito katapusan. Agmul tayo ito kalagitan nagta. Mapandang shopping. Gusto ko ni tiragsak man ni kita anak mi, hindi mapang agmol kit nag-shopping kami ng sibro da amin. Gusto ko makakanayon pang tatang, nanang. Ora may minsan ako makabulan. Narigat man na may minsan makabulan. Kalayon ka mga sibro. Ano? Every quarter. Maminsan iti kada talo nga bulan. Ken may sanak ko. Di balay nga ikalkalikagom tayo nga ma-renovate. Kahit ko nga before nga graduar ka iti kolehyo, Rafael, adan to nabindas sa balay tayo. Oh, adamat lang ay pagbalay tayo. Gabot pa naging inot tayo to form how many years? Ken gapo iti panang tulong kanya ni nanang yun. Nor arigan, taktakil pa yun sa pulan, makalaos kibiti siya. Kadi, nga nakakaasi ni nanang, kakaasi ka nanang, nag-agamat, kadag bit-bit, at mga magbaga, bigat ka na malam. Sige. Parinubit tayo, tibalay tayo. Ma-finishen.
Mano nga kwarto? May sad, watalo, 4, 5 kwarto. Tapos nasa kakaisa kayo nga talo, sa dato guest room, palawan ti salas, palawan ti kusina, with appliances, pabalbaliwan tayo ta TV, adaan tayo ti rep, dining room, washing machine. Ulo! At peso, tatang, nanang, alis tong ibaga. When, ngam saan nga na, alis tong mapasamak. After 6 to 7 months, addanton. Adamat kabagyak manong nemi nga kontrata ket pinakontrata mi. When manong nemi nangaramit kami palag ti temporary nga pagyanan mi tapno di kasta pero arrive mi ti panakalpas ti panakarenovate manong nemi ti balay. Naging gay di malpas manong nemi nagalad kami mata the gate na with pinta kasla saan nga mamati digiti karuba mi. Oy, nangalalan nyo ti pinagbalay yo. Pinang papintas yun dahil balay yun. Nangabak kay ti loto. Kaya ni. Inininot mi. Resulta ti pinag-inot mi. Ti saan kam una nga naggasgastos. Hanggang naggastos kadagit importante. Iti manong nga tawen. Iso nga dahito ti resulta na. Nag-inot ka, agurnong ka, umado, ket no ada target mo, isot pa kausaran na. Anong name nagraduar ni Rafael iti kurso ng accountancy na irwar na ti pa nag-take na ti board kada dan pagtrabahuan naman. Tatang, ito muna nga swaldok. Hindi agmol. Ramanan nyo, ito muna nga swaldok. Ramanan tayo amin. Yes, wala na. Arugyam tumaten ti agurnog para iti panagpamilyam. Sumarunong tumaten ni Marisa nga graduar. At ang tumaten pagtrabahuan na. Santo sumarunong tumaten ni Bunso, ni Rodel. Iti kurso ng education. May santo nga maestro. At may isang accountant. At may isang nurse. At may isang maestro. Inindutan ni Rose manong name ginuyod da dagiti appliances da. Nagbalinda nga nakakaasi ba no? Ngamin, binaybayan ida ni Ador nga asawa na. Manong nemi nagbabae ni Ador ket isot adda itan nga dandanaan na di babae na. Idin to na iaw-awan dagiti talong agkakabsat manong. Sanda nga nakapagturpos, sandan nga agbasbasa. Addan asawa dagiti duwa nga inauna. Tilaeng burdek, tikad kadwa ni Ros. Iti naakasanan nga balay. Kagumay umut-utangan ni Ros kanyak. Pang-asiman. Kit ni, awan tigatan ko, kanan mi iti dahito yung aldaw. O rin dudwa kami. Kaya nagtrabaho kamot kami na. Alaan lakman nga rod nga empleyado. Iti talipapa ni Merced. Sige. Umagang arda gubrahan niya. Tapno ada pagbiag yung agina. Ken ore di anak mo ngayon udi. Pagtrabaho kayo. Ken agin inot kayo. Takasan ng umat ngamin idi. Awan urnong yo. Ti adda kada kayo. Utang. Di ba? Da kami. Awan utang mi adda urnong mi. So nga nakastoy. Diragtong palan ti biag mo. Sumaron nga agraduar ni Marisa. Nagraduar ni Marisa ket naidwar na iti panagtake na ti board maron nemi ket agtrabaho itan ti ospital. Simaron nga nagraduar ni Rodel pasana met iti board exam na manon nemi maisan nga license professional teacher LPT nga mga susuro met. Adan asawa manon nemi digiti duwang anak mi ket pasig met nga padod nga professional digiti anak na. Adan bukod da nga walay ni Rodel laeng ang tinabati iti dan nami. Imin tultuloy ko latamet manong nemi iti lapan naglako, aglako-lako naman parparitan dak digiti anak ko. Ti asawa ken tultuloy na dalta tinang opisina aging kang
into no panagretiro. Dito nga rin, ti pagkasalita. Kay thank you, itilaing mo nga nang iba sa manunemi katsapay ko ma. Tadamat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag. Ito nga agyaman nga pagayam mo, Merced, iti Ilocos Norte. Thank you, Merced. Thank you, kadagiti nagbuya, kas kada Matda Yolanda Kalumpit, ni Estrella Haduka, Norelin Perdido Tamalay, ni Janet Balcobero, ni Tessie Serrano, Mila Milyare, as tawatan ni Erlinda Panterosete, kenda duwang pahay nga nagbuya, salamat kada kayo. Madamdamalang, inak lang mamigat, inak lang breakfast. Agkikita tayo ito, iti page nga Dear Manong Nemi, iti program nga Dear Manong Nemi. Thank you for watching.